Атәылаҿы абокс азы аихьӡара бзиақәа аазырԥшуа спортсменцәа маҷым, атәыла аҩнуҵҟа еиԥш уи анҭыҵгьы. Урҭ дреиуоуп ҩышықәса раԥхьа Аԥсныҟа нхара иааз ҳџьынџьуаҩ Енвер Бзагәа. Ааигәа Москватәи арингаҿы иигаз аиааира иазкны Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилагаҿы аиԥылара мҩаԥысит. Дыжәдырыр сҭахуп Енвер Бзагәа Ҭырқәтәылантәи арахь анхара ииасыз, арахь шықәсқәак ҩышықәса раԥхьала анхара ииасыз, Аԥсны еизго профессионал бокс акоманда дахыԥхьаӡалоуп, дынхоит Аԥсны ақалақь Аҟәа. Аԥснытәи аихьӡарақәа ҳалацәажәозар, ишыжәдыруа еиԥш Аԥсны чемпионат ҳәа имҩаԥысыз ҩышықәса раԥхьала актәи аҭыԥ игеит, чемпионуп, Аԥсны дачемпионуп. Уи ашьҭахь имҩаԥысон атурнир Аԥсны аҳәынҭқарра акубок, убрагьы аицлабра имҩаԥысыз аҿы актәи аҭыԥ игеит. Аҳәаанырцәтәи Ҭырқәтәыла дахьынхоз уи ҳалацәажәозар, иреиҳау алигаҿы ааба имҩаԥысоз аабарҿы далахәын, раабаҿы аиааира игеит. Нас Ҭырқәтәыла бокс ачемпионат ҩынтәи араӡы аҩбатәи аҭыԥ никылеит. Дараӡа аҳаракра ду змаз, насгьы ақалақь Анкара ақалақь ԥшь-миллионк иреиҳаны уааԥсыра нхоит, убра жәибжьынтәи аиааира игахьан. Енвер Бзагәа ахылҵшьҭрала иаԥсоу Ҭырқәтәыла абокс аҟны ақәҿиарақәа аазырԥшуаз спортсменуп. Ҩнызқьи зеиԥшықәса инаркны иара иԥсадгьыл гәакьахь дааит жәларбжьаратәи аицлабра ихы алаирхәырц. Афон ҿыц Аԥсны апрофессионалтә бокс афедерациа еиҿнакааз ахәылԥаз ду аҟны Енвер Бзагәа Даӷьсҭантәи аспортсмен диан даҭлоит, дагьиааиуеит. Аспортсмен Ҭырқәтәылаҟа дхынҳәуеит, аха лассы иԥсадгьыл ахь нхара ҳәа даарц иақәикуеит. Арейтинг ҳаизарҳаразы апрофессионалтә бокс азы раԥхьатәи аин даҭлара мҩаԥигеит қәҿиарала Москва. Актәи араунд хыркәшахаанӡа техникатә нокаутла дииааиуеит аурыс боксер, апрофессионалтә рингаҿы феицлабрак ириааихьаз Виктор Конкин. Загва работает первым номером, гоняет по рингу Конкина. Конкин боец с опытом, что нисколько не смущается яростных атак. Прямой попал, да, попадает. Конкин попадает периодически, вот так вот. Насколько я лично знаю, и насколько я общался также с тренерами по боксу, да, сейчас было хорошее попадание. Показатель хорошо подготовленного обычного боксера — это умение работать и в левше, и в правше. И на тренировках, так, у нас сейчас практически нокдаун уже был, попал жестко Бзагва, но стоял Конкин на ногах, пока еще держит. Да, Республика Абхазия. Украина, Румыния, Ҭырқәтәыла уҳәа еиуеиԥшым аиндаҭларақәа дыриааихьеит аԥсуа спортсмен Енвер Бзагәа. Дықәгылоит ханижәи жәафк илаз Капануа рыбжьара. Аԥсны иааирԥшыз ҳақәҿиара анаҩс Аԥсны апрофессионалтә бокс афедерациа ахада Альберт Кардиогли аҟыбаҩ злоу абоксер иҽимаидеит аусеицура иацырҵарц азы. В новом Афоне в 2019 году мы проводили, Федерация бокса проводила такое грандиозное шоу, можно сказать, профессионального бокса. Довольно успешно выступил, стал обладателем пояса Абхазии и Кубком Абхазии. Вот, выиграл он очень хорошего спортсмена, также российского боксера из Дагестана. Дагестанская школа считается одна из лучших школ в России. Опять мы с ним уже держали контакт, и он изъявил желание переехать сюда на постоянное место жительства, на свою историческую родину. И вот сегодня он здесь, хороший человек, как человек, порядочный, воспитанный, знает свою работу, очень трудолюбивый. И вот мне с ним очень легко работать. Ахипшимра, Хозар, политикой, экономикой, ада, уя культура гияцу, паспорт гияцу. Убри азкназыге, ачар
аспорт иалахәу, убриазы алшарақәа змоу ԥхьаҟа ацара ирылшот, ҳара ҳахьӡала афедерациа ала ацхыраара излаҳалшо ала раҳҭот, убриазы аԥышәа бзиа иахьҳамоу даараӡа са стәала аус бзиоуп, абри нахыс ԥхьаҟа ҳцаратәы алшарақәа анцәа иҳаиҭааит. Енвер Бзагәа аспорт адагьы иҵара иагьежьуам. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет афилологиатә факультет аҿы ихатәы бызшәазы адыррақәа иазирҳауеит. Абоксер хықәкы хадас имоуп аԥсуа bызшәа aҵара. Güzel bir iş başardık. Bunun daha ben başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yaşım henüz profesyonel boks için çok geç. Önümde uzun yıllar var. Apaz bayrağıyla iki yapbozun parçası gibi birleştiğimizi düşünüyorum ve bu şekilde çok daha güzel işler yapacağız sizlerin de desteğiyle. Ари сгәы иаанагоит уажәы иҿыцны ҳалагеит избанзар ҳаԥхьа адара ихәо аусқәа ҳзыԥшуп Аԥсны аҳәынҭқарра бира ахьӡала ақәгылара сара сзыҳәан даара игәадуроуп. Зегь раԥхьа иргылан Аԥсны аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжаниеи, уи ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынбеи иҭабуп ҳара асҳәар сҭахуп. Daha sonra benden asla maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Nizam Hapat, Kemal Kuazba, Davur Kiviriya, onlara da teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Исымша материалтәи доуҳатәи ацхыраара сызҭо исымша сганаҿы иҟоу Низам Хапати, Кемал Куацбеи, иара убасгьы Даур Квираиа иҭабуп ҳара асҳәар сҭахуп. Vadim Nikolaevich bizi asla yalnız bırakmadığı için, bize kapılarını sonuna kadar açtığı için, desteğini tam arkamda hissettiğim için ona sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Уиадагьы Вадим Николаев ахаразиа исымша сганаҿы дахыҟоу исымша ацхыраара хсиҭо, исымша игәашәқәа хырҭо сыҳәан даара иҭабуп ҳәа иасҳәар сҭахуп. Sadece Vadim Nikolaevich değil, diğer repertuar çalışanlara başta Astamur Bagateliya ve İnal Kutaba'ya sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her zaman yanımda oldular. Аԥсны аҳәынҭқаррахь ахынҳәразы ахылак аҿы аус зуоу зегьы раԥхьа днаргыланы Асҭамыр Ҭарипа Багателиа иҭабуп ҳара асҳәоит. Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилага ахьӡала Енвер Бзагәа ҳамҭас аҟама иҭан. Аманшәалара Аԥсны уагымзаат, милаҭ уагымзаат, зегьы иҳалшо ала хымԥада, иҳалшо ала ацхыраара иаҳҭоит уи хымԥада. Азин изҭо аршаҳаҭ гатоуп, аҟаа дахысны иԥырхагамхо. Аԥсны апрофессионалтә бокс афедерациа ахада Альберт Кардиогли абокс аҿиара адгылара азҭо зегь аҳаҭыртә бӷьыцқәеи афедерациа амедали ранаишьеит. Иахьатәи аамҭазы аспортсмен иоуа ааԥхьарақәа акырӡа ирацәоуп. Ари ашықәс иалагӡаны иԥышә аизырҳаразы иреитинг иацызҵо ҩ-даҭларак мҩаԥигаран дыҟоуп. Иара убас сынтәа иазԥхьагәаҭоуп Аԥсны апрофессионалтә бокс азы жәларбжьаратәи аиндаҭлара ду амҩаԥгара. Асҭанда Оҭарԥҳа Саидаиба, Амш ахҭыс.